Nginibingelele ingane zakwethu kuyaphileka lapha ngiphile kakhulu mina ingane zakwethu ngokungaphulisi maseko nje ingane zakwethu asikhona ivesi athi ngifisa mhlawumbe sithi ulibheka kancane yabona la encwadini kaHosea chapter 4 verse 6 yabona Hosea chapter 4 verse 6 yabo khona ivesi ngifisa mhlawumbe silibheka kancane yabona mhlawumbe umunye uyazibuza ukuthi abantu abaningi why abantu besibelesela ngoJesu lokho besitshela ngoJesu nako TV kushunyayela ngoJesu Kristu yonke indawo kukhulunywa ngoJesu yabona ngifuna uNkulunkulu mayesezulwini ethi uyabheka ama record makushona abantu la emhlabeni yabona uyathola ukuthi bayifiwa abantu abangena ezulwini yabona mhlawumbe kubantu mhlawumbe kubantu abawu50 abashona ngosuku mhlawumbe uyedwa ongena ezulwini yabona so ngifuna ukuchazela ukuthi why njoba abantu bebaningi kangaka njoba kukhulunywa kangaka ngoJesu Kristu ukuthi uNkulunkulu imishini yakhe ukuthi uNkulunkulu why kukhulunywa kangaka ngoJesu kumabona kude yabona nasemhlabeni nje why lokhu nathi why sinibelesela ngoJesu lokhu sinitshela ngoJesu Kristu yabo why sinitshela ngoJesu Kristu is because uNkulunkulu uzama ukuthi anifinyelele ukuthi wonke umuntu abe nolwazi ngoJesu Kristu yabona na iproblem kaNkulunkulu enzo njengoba kukhulunywa kangaka ngoJesu Kristu ku TV nakuphi yabo is because uNkulunkulu kuma record akhe ongena kwabantu ezulwini uyabona bancane abantu abangena ezulwini abantu bayabhubha yabona because abana knowledge ngoJesu Kristu bayazi ngoJesu Kristu ngabe bayasindiswa bethatha uJesu Kristu bethi noma bendlule emhlabeni bekhona ukuyongena ezulwini yabona so yakhona mawufunda ke la ngizoqala ngilifunde ngesingisi lithi Hosea chapter funda eBhayibhelini lakho ngana kwethu Hosea chapter 4 verse 6 yabo lithi my people are destroyed for lack of knowledge ngeke ngiqhubeke nalo ngizomashe lapho ilapho nje indaba yami ithi my people are destroyed for lack of knowledge enye version ithi my people perish because they lack knowledge yabo ngesizulu mangilifunda ngesizulu ithi abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi isho kanjalo izulu yabona so abantu uNkulunkulu mayebheka kuma record akhe kubantu abangena ezulwini bancane abantu abangena ezulwini ngenxa ukuthi abantu abaningi abazi ngoJesu so vele mawungenayo uJesu angithi awungena ezulwini inkinga mawungenayo uJesu awungena so uNkulunkulu mayebheka ama record akhe uyathola abantu abangena ezulwini yabona ngenxa ukuthi abanalo ulwazi ngoJesu Kristu so ungamangala umuntu akamawubona kushunyalwa kangaka ngoJesu Kristu ko DStv emhlabeni okwejikelele uyitho mhlawumbe siyabahlanya abantu abakhuluma ngoJesu lutho ngana kwethu uNkulunkulu unika ulwazi ufuna ukunika ulwazi ngendodana yakhe uJesu Kristu ukuthi manifa ingane zakwethu niyongena ezulwini because ama record kaNkulunkulu akhomba ukuthi bancane abantu abangena ezulwini so ngizamulana ngane zakwethu ukuthi ngidinga ukuthi nazi ngoJesu Kristu yona uNkulunkulu yona mission kaNkulunkulu nje ubona kushunyalwa ngoJesu Kristu kangaka emhlabeni ukuthi mission kaNkulunkulu is because ama record akhe bancane abantu abangena ezulwini so ufuna abantu bangabhubhi njengoba bebhubha nje beyesihogweni abantu bengayezulwini beyesihogweni uNkulunkulu uzama ukuthi anifinyelela yabona so ngizamulana ngane zakwethu ukuthi please nikele impilo yakho kuJesu Kristu ukuze mawufangana kwethu wenze njani ukhona ungena ekhaya ezulwini because iBhayibheli lithi uthi uNkulunkulu abantu mayethi bayabhubha chaza ukuthi kahlahla bangena ezulwini bayesihogweni yabona ukubhubha chaza ukuthi ukufa ngesixhosa yabona yabona so ngizamulana ingane zakwethu ukuthi nikelani impilo zenu kuJesu Kristu njengoba beshumayela abangaka ngoJesu Kristu uNkulunkulu uzama ukunifida ngolwazi njengoba nathi sinitshela lapha ku TikTok na ku YouTube ngoJesu is because inifida ngolwazi lika Jesu Kristu ukuze ningabhubhi nikhothi ningene ekhaya ezulwini yabona yabo so nibe ready ingane zakwethu nibe nosuku luhle thanda kakhulu.